Die verbruikersaankoopbesluitnemingsproses bestaan uit opeenvolgende stadiums wat individue volg wanneer hulle besluit om 'n produk of diens te koop. Begrip van hierdie stadiums help bemarkers om verbruikersbehoeftes aan te spreek en hul besluite effektief te beïnvloed. Probleem, behoefte erkenning en verbruikermerke gaping op tussen hul huidige en verlangde toestand. Voorbeeld, benodig 'n nuwe slimfoon as gevolg van verouderde funksies. Implikasie, bemarkers kan erkenning wek deur advertensies, promosies of die uitlig van probleme. Inligtingsoektog, verbruikers versamel inligting oor oplossings vir hul behoeftes. Hulle doen interne soektogte deur persoonlike kennis te gebruik en eksterne soektogte deur resensies en advertensies na te gaan. Bemarkers moet verseker dat inligting maklik toeganklik en boeiend is. Evaluering van alternatiewe, verbruikers vergelyk opsies volgens prys, kwaliteit en kenmerke. Voorbeeld, evaluering van slimfone van verskillende handelsmerke. Implikasie, beklemtoon ISPs, bied vergelykings en vertoon positiewe resensies om keuses te beïnvloed. Aankoopbesluit, die verbruiker kies 'n produk en besluit hoe om dit te koop. Voorbeeld, die keuse van 'n slimfoon en die aankoop daarvan aanlyn of in die winkel. Implikasie, vereenvoudig aankope, bied aanbiedinge en verseker veilige betalings om aankope aan te moedig. Gedrag na aankoop, verbruikers beoordeel hul aankoopbesluit, tevredenheid bou handelsmerklojaliteit en versprei positiewe mond-tot-mond reklame, terwyl ontevredenheid tot klagtes of negatiewe resensies kan lei. Voorbeeld, tevrede met 'n slimfoon of om dit terug te stuur vir defekte. Verskaf uitstekende na-verkope ondersteuning en terugvoerkanale om tevredenheid te verhoog. Die verbruikersaankoopbesluitnemingsproses sluit behoefte-erkenning, inligtingsoektog, evaluering van alternatiewe, aankoopbesluitneming en gedrag na aankoop in. Deur hierdie stadiums te verstaan en aan te spreek, kan bemarkers strategieë skep wat verbruikers effektief lei en beïnvloed.